Kembali di pelok kejauhan baru kejuk channel kini channel kejongan. Di pelok mentah video ini page ya kini ke episode keberteman jongkin dia bersar wes super besar kebapni ya ketu kesungi sajan ber kesungi balai. Di page ada bankut kini video kenang bapin yo apa kijing tip kita kami ya cepang ke episode keberteman jongkin dia bersar wes super besar. Nah video ban tip ru kumno wo tip jerwa u perform hakene kitnyo nalor pa dekok kekejat kejong u. Bapin tip ru kumno tip jerwa u sajet ne hakita ke tup jongki top sing iban sai kun hatau panale. Haba fai pat sa kajing sat jong tu jerwa hakne ketiyo bala dep utu jerwa wai kajing sat ka bebas bahadok kata wala ka kejat jong u ka deko ru hanre wai be kata ka spa person ka jong u baru sat bha baru le bha hakne kajing sat ka jong u baru le ajing ro baru na remo disa na kamalaka arora pat na ka manda kini ka actress barim ka bapau nam bha jong ka Bollywood pat na ka kita ka pur pat haba komen remo disa ka kajing sat jong tu jerwa uang ye go bon contestant pide ban but na utu jerwa kumno ustu jerwa ula ban sat na lor bak teko kejat jong uru udang la ban le bha de wala kata kan ki sat jong ustu jerwa kelong ka bitanat bha dok kata pat ule bha baru bat uyak jing ro baru na baru ke jos senrei sajat pat hakita ketup jong kitop sik ibani kun cek panale di konten ki sajat bani kun cek panale de kine bani kong de uti jas negatif super besar ba de smart panlama negatif India besar balai de ka de parna negatif India besar basau de ka Florina negatif Super Dansar Besan Dewi Siwangsu ke tim India Besar Benriu de Kapari ke tim Super Dansar. Dan nak liang jong stu jerwang ini pejpat hakane ke tiu ke pansawan kerja ayu yo stu jerwang.